Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kedang penkret da kajing tok ban ujor syaka Election Commission of India ECI halo kajing yok kurup pisa bakot palat iwe point R% kelo tengka na kawe ke kali ke babot ya ke kenhon kali jong menteri rang ba ke jelau kuandat ke sama ha Arunachal Pradesh laban kedeu bahaka sauterik mentau benai ki pulit ke jela Arunachal Pradesh kila yok kurup hadu we point R% kelo tengka na kali jong Harshwardhan Singh Ubadeiru u Executive Director ka Badri Rai Bad Construction Limited. Apa ya day bat kene Vice President ka Meghalaya Pradesh Youth Congress MPYC u Samla Ban Phiralang basayamoy ula ong ba kene kajing yok kurup pisa kapau ba ka National People's Party NPP ka pendan kam da ka pisa na benta ban kring yaki no the vote. Usamla ban phira ula ong ba ka pisa ka bakot palat iwe point % klotengka kadai ka pisa jong pajba ka Meghalaya pat kadai ka basutu da o Harshwardhan Singh u ba ya jan bha bat ka sarkar Meghalaya bayalam da ka NPP. Bat ngi menen lamba ki news ki bapau ai khabar ngi tolong ka ba pendum ya gari ni ke bai nama ba ka kumba ngi ki media ba lalap no ya yokem ma ya kali ka buat yo chief minister jungi kata ru ka ba yo eta bisa ka along hadu siklur tam te kalong ke ba pensadum ni bakal bisa kumno onyo syate tar syada wega snong ma so kali lemba kali ke babuat pan UCM jengi dia kantang ta kali ru bayo kem syate kali kali jong Harshwardhan Singh Rai Executive Director ru jong ka Badri Rai Construction Private Limited so they do way u blak pentrei mai kan ma ko jing khalam no yang kedum assembly jungi Meghalaya ne de mu ui pen trai ka to ka kam udai ru mu pen trai ka ni ka pi sangma stadium pi tang hari tu ki kam pen trai ru ka don ka jing ko sudah ka ba la ong no bla bam sap bam tu ka ka jing luksan ka jing du nong jong kari jungi ka pisa jungi upat ba ka pisa jong upat ba tem tang mu ta pisa ka poi syata syarna chal atau kamde ke pisah jungi kare pisah pula tu nengi kitu ada bagi snack tu ikini kita ha ki bam club na tu kendiat ndai kira ini pisah bandit you pembahas election Shah Arunachal Pradesh ke bayu kem ka di hapo ka district Luding district Arunachal Pradesh te kalau ya ni pai ba ngi musung tu ha kata hi kam ba kene government menta kale kumnu ka ya ekono kurkom hato kadi syata government ke ba tip namenta jungi pai ba tip namenta ta state jungi ngi ngilap kereta ngajing bam tu sudah ya bisa jungi khamtam nong pi ngi ke beduk hane bubun ba siklur tam ta bi obat sok bam obat sok bayar sok shwe bun mau na tang macam to yo di sok shwe ki we ruk state ke bakira thau kilat re boong ke ke ba tu hi uplay ru teng ong si sian pelai ke balai sian te pio ai la saja te pio la saja komentar pisabat pisalap ya kata jing bam tu eta pisah atau ngkwa na kini ke sarkar NPP kade pensyai kata pisah balai layo kem syata taruh kali kade ke buat nadian jong kali jong CM kata amde bekran mengi ka khubor kala batai menen baru nglai ngimde bonong kita ki ba biet ne ki bam tip andre baru asti jingi babuan ngaro higri besar ki basha ki basmut ko iro te kadon sokwe bonong kade hi ngiwe ari pa nani sikman ude basmut ko syai bakumnu ba kini government kawilam menta lembau ke jentri kamlang bagi BJP ngi ong hitep ya kata rai ke pembas lang ke trilang naru ningkong kita apply hiru menta kita penpau pai ba sendan hiru menta tia ko pai ba sungthu syai nama kini government napuk kabam lut ye bro ibadai menta jong dari jungi ban kieu dari jungi ra mendai ra ka pen kieu tangam ta kapala la dia syulet tu le siliang le thok ba ko maki ong ningkong ru ki ong ngi thok
ngipen biet ki biet ngipen biet si biet kare kata ahi mental kale ahi kata pasal ha kendit no na sya pan biet syu kam tam ka ni ke election perumahan mental kale kepada ke MP election kam dei mungkin ong ka kam dei kita election MDC na MLA na reg election sya te si kemia ke ban rai ke wasin sya hi kari bro kowe